niyo ndugiro yobukama bwona bwa Uganda ekabeina. Bunyoro okubanza ekabaho kuba eri empire. Ekintu kikoto ekyali kine mitano yakyo kugira kimu Tanzania Mukaragwe, kuikira kimu Kavirondo Bungoma, kuikira kimu Kongo. Ege niyo yali Kitare empire nokweyongera yuko na Rwanda. Akasumi kakahika Bunyoro kagera nekehaga. Empires zija baitu empires hika akasumi zikeha na Bunyoro ekagena nekeha bubyo maiso kubinda abani nkusobora nkukuyagenzere nekehebwa. Bunyoro kugenda enyuma oku ekamanya mugaso gwo kwebemberwa abakama kurugira kimu 600 AD. By this time Abanyoro bakaba baina abakama. Bunyoro yakalemwa enganda isatu. Ekamanza kulemwa abantu ababayitaga abaki abatembuzi. Abalemere kuruga 600 AD obulemi bwabwe akanga 1335 bakalemere myaka rusanju na 5. Barugira abatembuzi haija abachwezi abalemere kuruga 1335 obulemi bwabwe akanga 15 abo bakalemera myaka 15. Harugaho abachwezi baba succeeded by ababito batandika kulema 15 nokuhikana hati. Awa balemi babarohati ababita abo bahikize myaka 52 kuruga balema. Kuoleke anti abantu abo bakalema Obunyoro. Ngonzo tunure attention yawo gigare listi y'abantu abo nuba abatembuzi. Ege niyo listi y'abakama abatembuzi ababandize kulema Bunyoro. Bakaba 19 mbabo 19 amabara gabo ngako. Abatembuzi listi yabo bakaba 19. Abachweza abo kwa bakalemere emyaka 15 bakaba batitu bakaba basatu bonga mbabo. Ndaura mulindwa na wamara bamarayo. Abachwezo barugiro tugaka listi y'ababito. Ababita abanyakuru hati Bunyoro ekyina abakama. Bait hata abaro hati bali babito. Tutandike na listi ya ngambe mbabo 16, 17, 18, 19, 20 ngugo Nyamutukuru obukama bwatoro bukagumukamo wa Nyamutukuru wa 20. 21 twagenda 22. Owabiri na babiri ogukamurasikie bamino yabaire ise Kabalega. 23 okukabalega. 24 ogunuwe mutabana wa Kabalega ayagarukireho mu kikaro kya Kabalega bamaze kumukwata bamutwere mu exile. Agaruka 25 nawo gwakaba mukama wa muhara wa mutabani wa Kabalega wa 25. 26 satito win nawakaba mutabani wa Kabalega. Hata haro hati yuoni Solomoni gafabusa iguru mujukuru wa Kabalega. Kabalega akazarwa ebiro by'okwezi 18 omwezi gwa mukaga 1853. Ise Kabalega bamwetaga Kamurasi Kyebambi. Mama wa Kabalega bamwetaga Kanyange Nyamutahingurwa. Yali Ruganda rw'Abanyonza kuruga Mwenge. Amabara ga mama wa Kabalega bamwetaga Kanyange habukwera okwa Kabaka aina na yeranke inyange bino ebinyonye ebihondere igana liente runiriye mbugo. Nyamutahingurwa kumaisa yali muisikyo wotasoboraga kusobora kubana urubata no muitira inotakusa kumurabaho kugamba akabaino oburungi muno obu impossible beauty. Ibara lya Kabalega likajalita ise Kabalega gogo Kamurasikie bambe omubusumbi bwa kabana alemanko omukama wa Bunyoro. Ababito bakamwimukira nibenda kumwihaho
ekyamwirukize yagenda yairukira okwo Bulega hali Uganda etaana na Congo omukitweke kibakweta Bulega no yazalira omutabani okwo akasumi kakahika Kamurasi yahika yahura nti hati hano omuka obusinge bugarukire yarugayo Bulega na family ye hati wakana akyaizire mutabani ogwo akabakyali mwana mutati hataba abazaire be ne batandika kumutizinga ne bagamba iwe akana akazalirwe Bulega. In short omubigufu ka Balega ibara lya Kabalega likaija habu okuba bakamuzalira Bulega. Kale ngoza kubaza muno habomezi bwa Kabalega habu okuba kiro kino iziro mukika rukino hali batabayize omukamo ogwe manzi Kabalega. Nabukira abakiri nti Bunyoro ekalemu abakama bangi ngokuorozere mbumbaini nkuoleke baitu omukama yakizire kora ebyafaye bikira bona kandi anyakuina ebyafaye bisomo abantu baingi omunsi yona akaba Kabalega habwaki Kabalega kekore ibara habukuba akarwanisa colonialism akarwanisa abajungu abali baize ni bagonza kukolonizinga rundi kulema ekitweka kinu kyona. Kabalega akagenda habulemi ene myaka 16 eyo bukuru. Kabalega bakamururamu ni bamuguruminga ni bamungongya aleka abe mukama kugira kimumbutobwe aine bisembo byobulemi nkobumanzi obutagaruka nyuma okumalira akabaina courage, determination and bravery ni bakabimururamu nakyali muto. In fact yise bwatuulize akabalekere ntunu wagaruke omukikaroki baitu hata akasumi ako Kamurasi amazire kutuuza Kabalega ali muto bategekere nwagaruke omukikaroki yise hakaimukaho bulemu hagati ye na mukuruwe obaitaga Kabigumire akamuchallenginga kumara akasumi na murwanisa naenda nuwabe mukama bulomu haraba akabaye na abantu abali ni bamusagika abali harubajirwa Kabalega na abali hamukuru wole Kabigumire ni babarwanira baitu abamu ni bagonza Kabalega akasumi kakahika amani agarubajirwa Kabalega gakahingurana agawoli ga mukuruwe bamwirukya Kabigumire yairukira ankole kuno yaikaire yayesereka hati Kabalega yagenda habulemi aine myaka 16 eyo bukuru baitu Kabigumire kaikaru maiso na agenda maiso na atalibanizaga najaga na arumba akasumi kakahika eheri Kabalega kiro kimu lyaita Kabigumire bamwejuno Kabalega yagwaga wana kama bwe obwa ine myaka 16 yalemera emyaka 30 y'obukuru bagendo maiso na alema akasumi kakahika omwaka gwa 18 nekienda na gumu obwa abajungu nubo bayizire baina ekigendera kyo kukolonizinga ekitweka kinu kyona na bukama bwa Bunyoro bakaija baina report embi ibali batungira hali Kabalega bamuhulire ebintu ebizibu busumi obu Kabalega akabaina emyaka y'obukuru 38 baita abajungu banu bakaija ni bebemberwa Captain Lugard akaija aina ekigendero kyo kukwata Kabalega habwa report embi eyala atungire hali Kabalega abantu abali bamureportingireho bali abandize kuija hano abajungu nkasasa Mwirubeka na Kasati bakamubaza ebintu ebibi habwe ebigenderwa byabo abajungu abo bakaba nibenda kuhambiriza buhambirize ebigenderwa byabo ne babiteeka hali Kabalega bali Kabalega bubu yabarwanisize abahakaini abairukize nkasasa Mwirubeka habugonza kusereka
ensobi zaabo bakachwamu kugonza ku reportinga ebintu ebibi. Report ejo buyahikire kuli Bungereza bakagiyikiriza ebintu nk'ebiri byamananu. Nuko gamba akasumi kahikire ba colonial agent colonialists, British colonialists baizire akasumi ko kugonza kuija colonizing ekichweka kino bakaija baine kigendero kyo kumukwata. Kabalego byarozera abantu abo akasaba Captain Lugard emirundi ege 3 habeho peace talks baitu Captain Lugard ebyo byona yabyanga habwa reporting yembi ibali bamukozero Kabalega na wakabali mugezi yagamba kale omumulingo gwange hao kabanarora burora yagamba omumulingo gwe akutekwa kurwanire obukama bwe yayemera nk'omuntu emanzi yatandika obulemu narwanisa the colonial British colonialists abakaba bayizire yatandika obulemu akabali mugezi obusumi obwo eiherie akabali somehow ali modernizingire alitungire emundu ezo yazitungaga kuruga mu Arab traders na hingisa na abahamu amasanga nibamuhaki emundu hati obusumi obwo ekyo nakyo kikamuha obumanzi n'obugumu kurwa kutandika obulemu narwanisa the British colonialists abokuba iherie likabalirimu abantu bangi abakabatungire emundu eziyatungaga mu Baharabu. Obulemu bwatandika hagati ya Kabalega na British colonialists kuruga 1891 bwagendo maiso bakabana kyarwanire emyaka nk'ebirundi 3 hakajja kurora hachwekaho obuzibu obundi hagati ya Kabaka Mwanga wa Buganda. Kabaka Mwanga nawe akatunga ekizibu nkyo kimukuruga habara abajungu obono enyumaho Kabalega kabarabuire Mwanga ate sikiriza muno abajungu yamugamba kiro mwene waitu abajungu abo bali kutabukira. Mwanga atakihuliriza akasumi kakahika Mwanga arozere nti abantu bali bamulestire amadini foreign religions zatagonza yaleterezebwa kuhambiriza kukolesa amanige yayo kyaba abayikiriza eke kyamurugiremu abantu bamwirukya habukamabwe yairuka obyayirukira kasanga Kabalega yamweyonga busumi obwo Kabalega atandikira obulemu hagati ye n'abajungu nabweko Mwanga tasobole garukayo kuli Buganda mbukamabwe baikara babiri abakama babiri abo. Kabalega yagamba Mwanga yagamba ntakugambire abajungu abo no besikiriza kyonka yagaruka yamuganyira baikara hamu kwika barwaine bakamarwanira emyaka 8 Kabalega muroro bumanzibwe narwanise iherire rikoto iheri lyarwanisaga lyali rikoto muno habwokuba lyali lirimu abasirikali bangi. Abasirikali abo balimu abantu nkabano halimu abanubi halimu abaswahili the Swahilis, the Nubians, the Indians, the Baganda na abajungu bangi abakaba baine mundu obo yongeraho baine mizinga ebiri enkoto emundu ezibayitaga maximum guns ezo zona nabwekyo eri ibirihe Kabalega nilirwanisaga nalirwanisa yalirwanisa kumala emyaka 8 muroro bumanzi bw'omusajja ogwe manzi Kabalega bagendo maiso baada akasumi kakahika ngo kungambire iheri abajunguli kabalikoto akasumi kakahika bahika omukikaro kimu babehinguliriza the British colonialist army yayihinguliriza iheri Kabalega obwali na mutahe Mwanga omukikaro kibayitaga Kangai hayi na Dokoro omulango district hayi na Kisarwa alam wetla eswamp emwa Kabalega bwakabana arwana esasi lyaja lyamkwata omukono gwe guno gw'obulyo gwachweka
esasi erindi lyakwata ekyara kye ekyobumoso kyakiwekaho akaba akwasira emundu akaba takyasobola gikwata yagwa hansi emundu aho naaho Kabalega na Mwanga Kabaka Mwanga bajja babehinguliriza iheri no eri kubemberwa Lieutenant Colonel Evert lyaja lyakwata Mwanga na Kabalega babakwata babatwara omukizinga Seychelles ekya Indian Ocean omuntu atali badupa gangu sese ya Victoria bakabatwara Seychelles ya Indian Ocean hali bababohire emyaka 24 bakabakwata ebiro by'okwezi 14 Oktoba 18 n'ekyenda obwo Kabalega amazire emyaka 8 narwanisa the British Colonialist Army bababoheraho ko Seychelles emyaka 24 nabukira abantu Kabalega hali bamuhikize Seychelles bakaba omukono gwe gumu bagusaziro baitu atafuireyo omuntu ayafuire bwangu akaba Kabaka Mwanga akafa hanyuma yokuboherwa emyaka 4 akafa 1904 1903 akabobo harabireho emyaka enga 4 baitu Kabalega emyaka 24 yona akagimarayo atafuireyo oireho bamutaiswire oba akabahikize emyaka 7 oba mutaiswire bamuhikize Jinja kwika Jinja kigambibwa akaitwa omutima ayerumbire nekihinzi heart failure associated with influenza bakabana afa kino kigambo kiya yatuye mu rulimi rwe his mother tongue akagamba mpumuire kurugobwe kitweke kihali yafuerira abasangwa bakuli nagunu gujwa bakieta mpumude kikaijaho habwe kigambo kiyabalize bwakabana achwekana nabwekyo omubuhango bwa bukama bwa bunyoro omukama bamutabaza eyabaire gasaniye Kabalega bakamutabaza hano habukuba enu yaliki gasaniye yali kyali kikaliki omukama bamutabaza omukikaliki enu efukere gasani habukuba kabanza kuba kikaliki